ntabwo tubizi mu byukuri, ntabwo tubizi. Abantu benshi barimo kuvuga ngo ni legitimité morale, ni politique, ngo nta bintu byinshi iri buhindure, ngo kurekonesa Palestine, ngo la France peut affirmer sa crédibilité sur la scène internationale, nk'igihugu kiri attaché ku mategeko. Ariko muri resolution des Nations Unies yo n'uyu munsi nta kintu iravuga. Nations Unies nta kintu iravuga. Rero hari igihe tutajya tuvuga politiki mpuzamahanga tukavuga ibyo mu karere, kandi ibyo mu karere tubona biba byarakorewe hirya aho tutareba. Reka mbibutse ko politiki ya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari iratandukanye cyane na politiki y'u Burayi, Belgique n'ibihugu byinshi cyane. Politiki ya Amerika muri Ukraine iratandukanye na politiki y'u Burayi. Politiki ya Amerika ubu kubyerekeye gufasha cyangwa se gutanga amafaranga imishinga myinshi cyane ifite inyungu n'ibihugu by'u Burayi, Trump byose arabihagaritse. Ibyo bintu byararakaje cyane abanyaburayi. Abanyaburayi ntabwo bigeze bashigikira Donald Trump ko aba president, ntibigeze bamushyigikira. None ibintu bitangiye guturika ubu ngubu. Ibaze ntabwo ushikikiye umuntu, uramurwanyije, none abaye president. Amaze kuba president rero, ingaruka za Trump kuba president zitangiye kugaragara. Ndababwiza ukuri, ibintu byinshi bigiye guhinduka. Ibintu byinshi bigiye guhinduka kandi bifite ingaruka zikomeye cyane kuri Afrika. Ingaruka ya mbere, alliance zikomeye z'ibihugu pays occidentaux kugenda zigwa. Buri muntu agiye gushaka inyungu ze. Bya bintu byo kuvuga ngo ibihugu by'uburengerazuba bibumbiye hamwe bihangana no Bushinwa, bihangana no Burasi, ibyo byose bigiye kugwa hasi. Amerika izakora ibyo ishaka, France ikora ibyo ishaka, Belgique ikora ibyo ishaka, buri gihugu kirwaneho. Ibyo bintu bigiye kuba. Israel nk'agahugu gatowe kabeshwaho na Amerika, kagiye kubona ibyago nyine, kagiye kubona ibyago. Kuko Israel yo nta diplomasi ikora, yikoresha igitugu, ikoresha imbaraga. Kuko hari ahantu batuye ntabwo bakunzwe n'igihugu na kimwe, bo bakoresha imbaraga gusa. Nta yindi show bafite ya diplomasi, ni imbaraga. Rero niba atakaza Burayi, Amerika nayo ikabura imbaraga, nayo ikabavaho, Israel izakuriye ni intambara gusa. Israel izaterwa kugeza igihe ivaho. Ibyo ni ubuhanuzi, ayo ntabwo ari amakuru. Isi yose izahindukira Israel, Amerika izayivaho, Iburayi buzayivaho, hanyuma habe intambara yayindi abantu batinya, intambara ya gatatu, y'isi ya gatatu ikoresha imbunda za kirimbuzi. Bizaba iherezo. Ese iki cyemezo gifitanye isano na Brexit? Ubwongereza bwitandukanyije, bwavuye muri communauté européenne, kandi Ubwongereza n'Abanyamerika ni inshuti cyane. Ese nabyo ntabwo ari inzika y'Abafaransa kwiyemura kuri abo ngabo? Aho ngaho ntabwo umuntu yabyemeza 100%, kubera ko Ubwongereza ntabwo bwafashe iki cyemezo cy'Abafaransa cyo kurekonesa Palestine nk'igihugu. Ese babikoze babikuye ku mutima cyangwa n'ubwoba ko bo byibuze bari Burayi? Geography yabo ntabwo ibemerera gutandukanya cyane ni Burayi, babihomberamo. Ibyo bintu nabyo abantu bagomba kubitekerezaho. Tension, divergence avec les États-Unis. Yego, kuko hari divergence nyinshi cyane ziri hagati ya position y'ibihugu byinshi cyane by'Uburayi n'igihugu cya États-Unis
kubyerekeye Israel na Palestine hari kutumvikana kwinshi cyane. Ariyo mpamvu France a voulu prendre ses distances sur certains points pour maintenir sa propre ligne diplomatique. Biri buze kugira ingaruka ikomeye cyane kuri Brexit. Brexit affaiblit peut-être le poids collectif de l'Europe auprès des États-Unis ou modifie les équilibres diplomatiques. Le Royaume-Uni, bien qu'il soit sorti de l'Union européenne, n'est pas nécessairement aligné automatiquement sur les États-Unis dans tous les dossiers. Mais le Brexit change les alliances traditionnelles. Et un facteur est comme ça. Il faut jouer rôle direct ou indirect. Alors il est inscrit dans une évolution générale. Ni kuvuga ko Europe nk'umugabane iraredefinisa priorité yayo, iyerekanye ko iri independent kuri ku Burayi. Tujya tuvuga ngo Afrika igomba kwigenga, Afrika igomba kwigenga, uyu Burayi nabwo busabye ubwigenge ku banyamerika. C'est une redéfinition des priorités européennes, redéfinition de l'indépendance européenne contre la suprématie américaine. Turabyanze, twakomeje tuvuga ngo Israel tuzayiryamaho, Israel tuzayiryamaho, ariko birimo kutuzanira ibibazo. Ariko Asia, les pays émergents muri Asia nazo zirimo gutera ubwoba abanyaburayi, zitigeze zishigikira ko Israel ikomeza ikubita Palestina. Hari ibihugu bikomeye bifite ubukungu bukomeye, yego ibyo byose France iri kubireba. Hari ibihugu bikomeye by'Abarabu, ibihugu bikomeye byo muri Asia bikomeye bitigeze bishigikira ibyo, ariko bakaceceka bakavuga ngo Amerika irakomeye, NATO irakomeye, Uburayi burakomeye, reka twicecekere. Ariko ntabwo bashigikiye ko Israel ikomeza gukubita abapalestiniya, ntabwo bashigikiye. Ni mukuntu ngewe nawe tukaba turi mu rugaga rumwe, tukavuga ngo twebwe mushikira ibyacu namwe mushikira ibyanyu, dushigikirane. Trump araje ibintu byose arabihinduye, abafaransa baravuga ngo urabihinduye, natwe tujye kureka ibya bindi byanyu, mushikira Israel nta nyungu dufitemo, iduteranya na Aziya yose, iduteranya n'ibihugu by'Abayisilamu byose, tugaceceka kubera ko abanyamerika nyine n'abanyamerika nyine. None kubera ko mudusuzuguye muri Ukraine, natwe turabereka, Ukraine ni Burayi, nimba udusuzuguye ukanga gukubita Uburusiya, ugashaka ko Uburusiya na Ukraine nyine ukabihindura, twebwe ukaduca amazi, twebwe abanyaburayi, natwe turareka Israel. Maze rero turebe, hari ibyo bisobanuye ko la France a perdu cyangwa se perdre foi dans les États-Unis. Ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza. Ese France igiye gushaka abandi ba alliés, igiye gushaka izindi nshuti? On peut dire que la France, comme d'autres pays européens, zirimo gusuzuma alliance diplomatique. Ese bitumariye iki kubana n'abanyamerika bahindura politike zabo? Uko perezida mushasha aje barabihindura, uko perezida mushasha aje barabihindura. Ese tuzahura muri ibi? Abaeuropeye barimo kusuzuma alliance zabo, kutakaza icyizere muri Amerika. Mushatse babifata uko ngoko. Ni kuvuga ko France n'ibihugu by'i Burayi birimo kugaragaza capacity ko nabyo ni grande puissance, ko nabyo bishobora kugira ijambo. Hashize imyaka myinshi Burayi butagira ijambo. Ijambo rya Amerika n'iryo jambo ry'i Burayi, ijambo rya Amerika n'iryo jambo ry'i Burayi. Amerika ni itanga benshi, Amerika ni ifite ibikoresho byinshi muri NATO. Amerika,
rero uyu munsi abanyaburayi bavuga ngo natwe dufite ijambo, dufite capacité de position même si elle s'écarte de celle d'un allié comme les États-Unis. Nous affirma puissance ya ariko affirma ariko menye ko biri bugira ingaruka, ubikore ariko umenye ko biri bugira ingaruka, kuko ibi bintu nibitabereka ko isi turimo ni inyungu, kwizera kuba mu rusengero n'abantu bajya mu ijuru, kavuga ngo nzizera kugeza kugupfa, aba politiciens ko bameze ni inyungu calcul. Ubu ni kuvuga ko hari nouvelles alliances nshyashya zigiye kuza, alternative nyinshi zigiye kuza, guhindura za position bigiye kuza, mugiye kubona mu Moyen-Orient bigiye guhinduka, bigiye kuburushuti cyane na Afrika, yego mwarabibonye Qatar, u Rwanda, Israel nibiki byose, kuko bamaze kubona ko Burayi, ubundi Burayi bavuga ko Burayi bukennye, Burayi bugendera ni nka parasite bagenderaga ku bitugu bya Amerika, nabo barananiwe, niba nanirwa imbaraga zabo zizagabanyuka, nizigabanyuka nta muntu uzongera gutinya i Burayi, nimba nta muntu uzongera gutinya i Burayi, ubwo Afrika ntigiye guhumeka, Afrika ntigihita mu ishuti uko ishaka. Iki umuntu yavuga hano ni iki? Ese iki kimenyetso, iki ni ikimenyetso, c'est un signe que la France va s'éloigner complètement des États-Unis. Ese France na Amerika bagiye guca umubano burundu? Ntabwo tubizi inshuti yanjye, ntabwo tubizi, ariko twabikeka. Muzarebe nta president n'umwe wa Amerika utorwa atabanje kuvuga ko ashigikiye Israel. Sizi ibyo mujya mubizi, nta president n'umwe wa Amerika mbere yuko avuga ngo abanyamerika abanza kuvuga position ye kuri Israel, amaze kuvuga ko ashigikiye Israel, ko ashigikiye ko Israel igomba kwigenga, Israel igomba kwirwanaho, nibwo atambuka kuba president wa Etats-Unis. None wowe uraje ushigikiye Palestine, urashaka ko Amerika ikubyira iki? Amerika urashaka hano hari probability ikomeye cyane ko France na Etats-Unis hagiye kuba ibibazo. Mwabibonye Trump, Macron, perezida wa Ukraine, murebe ibintu bimaze iminsi biba, usuzugurana, ibyo bintu byose twahuze tureba bitangiye kugira ingaruka. Trump afite uko abona we ukuntu intambara ya Ukraine na Russia igomba kurangira, uko abibona adashingiye uko abanyaburayi babibona. Ibintu byarabarakaje cyane. Abanyaburayi bashakaga ko Amerika izana intwaro, iburayi bukazana intwaro, bagakubita Uburusiya bugaceceka nk'ukuntu bacecekesha ibindi bihugu byose bikwisi, bagacecekesha Uburusiya. Niko abanyaburayi bashakaga, ariko Trump we siko bibona. Trump cyambere arabibona Amerika niyihomba, niyitanga byinshi, ariko akanareba inyungu izavamo nabwo ni Burayi kurusha Amerika. Amerika iri kure, nubwo bari mu rugaga ariko Amerika iri kure. Niba kubita Uburusiya uzabiyungukiramo ni Burayi, niba kubita Uburusiya uzatanga byinshi ni Etats-Unis. Trump aravuga no, ntabwo ndi muri ibi ngibi, ndashaka ko mwumvika cyane ko nta n'impamvu zihari. Ibyo bintu byarakaje abanyaburayi cyane, niyo mpamvu mubona uyu munsi batangiye gushyigikira Palestina, bigiye guhindura ibintu byinshi cyane. Reconnaissance d'un état, nubwo ari symbolique ariko irakomeye cyane, kuko igiye kwempoza changement kuri terre
mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bw'amategeko, kandi efe ziraza kugaragara. Ibi politiki mpuzamahanga turabikeneye kubimenya. Ese umuntu yavuga ko ibi ngibi bibaye reconnaissance ya Etat palestinien, ntabwo ese biragaragaza intege nkeya mu bya bindi twita Occident, mu bya bindi twita uburengerazuba bimaze imyaka irenga 200 bategeka isi. Ese ni ikimenyetso kigaragaza ko aba Occident batangiye kunanirwa cyangwa se ibyabo bitangiye kugwa? Kuko hari ukuntu mukora agatsiko ka groupe ngo mubi bihanganye, ariko mugasanga ako ka groupe kanyu karimo kutakaza imbaraga kubera ko mwakoze uruziga. Abo mwashize ku ruhande batangiye kubaruta imbaraga. Ngaho Chine, ngaho cya gihugu cyo muri Aziya niki Erdogan, Turkiya, ngaho bihugu bya Arabie Saoudite, ngaho Qatar, ngaho Afrique du Sud, ngaho BRICS, Brazil, India, China, South Africa, Ethiopia n'ibindi bihugu byinshi. Ugasanga ka kaziga kanyu mwikoreye karimo kubatandukanya n'isi yose. Ese ntabwo aba ariyo mpamvu gucika mu bici cyangwa se intege ako kaziga bita ngo les pays occidentaux, ariko gatumye France ikora ibintu? Kandi iyo tuvuga France tuba tuvuga Uburayi, iyo tuvuga France tuba tuvuga Uburayi bwose. Yego, iyi ni rupture, ni ugutandukana, ni divorce hagati y'Uburayi na Etazini. Ni divorce hagati y'Uburayi na Etazini. Kandi kugira ngo bigaruke ndakurahiye, bizagorana. Ko abanyamerika bakunda Trump cyane. Trump yaravuga ngo make America great again. Ntabwo yitaye ku bintu bya NATO biki go financial biki kugira ngo bakubite biki. No, nta mwanya afite. Make America great again, America first. Kandi abanyaburayi bari bamaze imyaka myinshi abihisha nyuma ya Amerika. Trump yabivanyemo, byabarakaje. Ni kuvuga ko igihe cya alliance kirimo kurangira, igihe cya hegemonie occidentale kiri kugenda kirangira, igihe cyo kuvuga ijambo France ikavuga ijambo Amerika igaceceka kirarangiye, Belgique ikavuga ijambo France igaceceka, icyo gihe kirarangiye. Ubu ni inyungu. U Rwanda ruzajya ruvuga A, Kongo ivuge A, n'abandi bavuge C, n'abandi bavuge B, hanyuma bicare hasi barebe inyungu. Ese mugize kubona ibihugu bya Afrika bibiri birimo kumvikana Doha na Washington, bagataha bakavuga ngo ya, bagandi bakavuga ngo yego, bigafata amezi, nta ugitege kundi, hasigaye hategeka ibigango byawe n'imbaraga zawe n'inyungu zawe. Tugeze ahantu aho umwana arira nyina niyumve, buri muntu akirwanaho, niho isi igeze, uribura ugapfa. Ibintu bya alliance birarangiye. France izajya ivuga uvuge ngo shh, ubu France wawe. Amerika ivuga uvuge ngo shh, ba Amerika iwawe. Israel ivuge uba Israel iwawe mu gihugu cyawe. Birakureba. Isi ni wigeze. Mugabo wa Kigeli, izina ryawe rirakomeye cyane. Ntabwo nari mbizi. Nanizi ko mugabo wa Kigeli, ntaho nibaza n'umugabo wa Kigeli. Kigeli se n'umugore afite umugabo se? Naribazaga byinshi. Umugabo wa Kigeli, byibuze umugore wa Kigeli nari kubyemera. None je ubone narabyumvishije. Uravuga iki kuri politike mpuzamahanga
cyane cyane yisije, hanyuma uraza gusozereza ku mugabo wa Kigeli icyo bisobanura. Rakaza cyane ITM. Ndagushimiye kuri iki kiganiro. Ndatekereza yuko France kuba yarabikoze kuriya ifite consigne yuko igihe kigeze yuko Etat palestinien iba reconnue mu buryo buri officiel, kuko igihe kiragenda kitwereka yuko ibyo iriya coalition occidentale ibyigenda ikora rimwe na rimwe igenda igamborozwa. Ndabahereza urugero, hari ibihugu byinshi byagiye bibona independence bitinze cyane. Kubera iki? Kubera resilience no gushyira imbaraga cyane. Donc abanyagihugu bashaka izo independence, imbaraga barabishyizemo, noneho bigatuma batsikamiye bagera igihe bakemera kwemera kurekura, donc bakemera noneho gutanga independence. Etat palestinien rero yo yabaye ikibazo gikomeye cyane, kuko nyuma yuko Israel ihabwa independence, Palestine ikayimwa, kandi Israel ari cyo gihugu cyari kivutse nyuma ya Palestine. Reka mbivuga uko nguko, kuko hari hashize imyaka myinshi cyane Israelite badahari. Nyuma y'ibinyejana byinshi hari abo bari bahasanze, bari bafite ubuzima, bafite igihugu. Rero mu by'ukuri abapalestiniye barababangamiye, barabahemukiye cyane, kuko iyo baba abantu mu by'ukuri bafite justice, baba barabahaye independence bombi, bakagerageza kubagabanya igihugu, noneho bakabafasha no gukemura amakimbirane ashobora guturuka kuri uko kubagabanya igihugu. Ariko kuba barahaye Israel independence byateye conflict y'igihe kirekire ihoraho cyane. Noneho haboneka coalition y'Abarabu, donc abiyumva nk'Abarabu bagombaga guhagarara iruhande rwa Palestine, nabo bakavuga yuko Israel itagomba kubaho, ndetse bakanifuza kwisiba ku karita y'isi. Urundi ruhande narwo kwima Palestine independence nuko bashakaga nayo kwitabaho. Rero izo confrontation nyuma y'imyaka myinshi zimaze, hari igihe abo bategetsi bishobora kwiranda konti bakavuga batari ibyo twabayemo iyi myaka yose twizengurukaho, reka turebe ko twafasha gukemura ikibazo. Nta gahenge, kuko ntabwo ari ukugikemura komtere, nta gahenge. Nyuma y'ibyo bibazo byose byabaye, urwango rwarushijeho kuba rubi, ariko byibuze hari agahenge bishobora gutanga. Rero ntabwo ari France yonyine yabashije kurekonesa ino Etat palestinien, ahubwo hari n'ibindi bihugu, hari nka Luxembourg, Andorre, Belgique, Malte, Saint-Martin, mbere y'iriya assemblée. Ngo n'Ubwongereza Ubwongereza nabwo burimo. Article ndi gusomera avuga ngo avant même, donc reka nyisome, ni France Info, iravuga ngo quels sont les pays qui reconnaissent désormais l'État de Palestine. Plusieurs pays ont officiellement reconnu la Palestine. Lundi à New York, la France, Andorre, la Belgique, le Luxembourg, Malte et Saint-Marin. Avant même l'Assemblée générale de l'ONU, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal avaient formellement
reconnu dimanche l'état palestinien. Urumva ko ari igihe kigeze ari Royaume-Uni murabizi ko ariyo yagejeje Isiraheli hari iri ikabahereza igihugu niyo yakolonizaga kariya gace. Rero ubu ni igihe kigeze kugira ngo abapalestiniens ntibakomeze kwibona nk'abantu batagira igihugu, ahubwo nabo bagira igihugu babe independent. Ntekereza yuko ishobora kuba imiryango ishobora gukingurira abantu benshi bagiye babuzwa uburenganzira bwabo mu bihugu babamo, bikagera igihe aho bashaka kwifata en charge kugira ngo babeho. Nabyo bishobora kubakingurira imiryango yo gutinyuka kurushaho guhatana kugira ngo nabo babone uburenganzira bwabo. Kubera iki bibaye ubu ngubu, kuki bitabaye mu myaka ishize? Impamvu nge nshobora kuvuga ngo bibaye ubu, erega uburengerazuba bw'isi ibintu bukora byanga bikunda hari igihe kigera nabo bagatekereza bakabona ibyo bakora bishobora kuzabagaruka mu gihe runaka. Ntawahakana yuko crime contre l'humanité zibera muri kariya gace, surtout muri biriya bice bya Gaza, Palestine. Ibyo byose ni complicité y'Abaoccidentaux. Rero kuba bashobora kwemera kubishyigikira ubu ngubu, bashobora kubikora kugira ngo babashe donc bagerageze koroshya, bagerageze gukavaringa ibibi byose bakoreye abapalestiniens. Nge niko mbitekereza, donc no kugira ngo bagerageze gukavaringa, kuko nubundi byari mu biganza byabo, aribo nubundi bagomba kubikora, ariko batinze kubikora. Ubu wenda batekereje bati tugerageze dukavaringe, kuko isi irahinduka aho abantu bibwiraga yuko bari sous contrôle y'ibihugu byitwa ko bikomeye ku isi, baragenda bisanga batakiri donc batagikontrola ibyo bihugu, aho ibihugu byoroheje bisigaye bishaka abariye de gauche à droite, kandi abariye badasuzuguritse. Haza Turki, ugasanga Turki nyareba igihugu runaka haba mu ntwaro n'ibiki, ugasanga ibihugu byabaye independent mu buryo butandukanye. Nuko ndaguhereza urugero nk'u Rwanda, indorerwamo kuva kera Abafaransa n'Ababiligi bumvaga yuko u Rwanda ari akarima kabo, ariko ubu siko bimeze. U Rwanda ruri independent kuko rushobora gushaka abariye iburyo n'ibumoso, kandi ubuzima bugakomeza. Rero aba Occidentaux nabo bagenda biranda konte yuko isi yarahindutse, bagomba koroshya kugira ngo babashe gukavaringa amabi bakoze. Nge niko mbitekereza. Mugabo, ndabona politike yahariye muri Moyen-Orient usa n'uyizi, utubyire uko abatoye ku reconnaissance ya État palestinien ntabwo bahakana reconnaissance ya État hébreu, ntabwo bayihakana. Ni kuvuga ko ntabwo bahisemo ikintu kugira ngo basenye Israel. yo ibishaka iki? Ibishaka yo nyine gusa Palestine ntibeho se, na Palestine na ibishaka ibeho. Israel ibishaka Palestine ntibeho nk'igihugu, kuko urumva dufate nka Jerusalem. Israel ibishaka ngo Jerusalem aba ari iba capitale, donc ifate mu buryo bwuzuye, ntikontrole Jerusalem mu buryo bw'igice. Kandi Palestine nayo ikavuga iti dutakaje Jerusalem natwe nta gihugu twaba dufite. Rero mu by'ukuri icyo navuga nuko amateka hariya ni maremare. Niba majorite y'abatuye Israel uyu munsi ari abajife, ariko harimo n'abandi, harimo n'andi moko, kuko n'ururimi bavuga ni Kebre, ntago ari Ikiyahudi, ni Kebre. Kandi Ikebre ni ururimi rugari cyane rwakoreshwaga n'amoko yose y'Abisiraheli. Rero Isiraheli yo yari nini cyane mu mateka, yari nini, yari ifite etandi nini, ariko etandi bafite uyu munsi
donc ni etando yiganjemo abajuif kandi bo na Israel ubwayo ituwe n'Abarabu barayituye babamo, ariko abapalestiniens babona donc Israel ntabwo ishaka ko Palestine ibaho, ntabwo ishaka kwibaho, irashaka ngo donc yagura igihugu kigerageze kuba kinini nk'uko babyifuza, ntigikomeze kuba gito. Kandi abapalestiniens nabo imyaka bamaze, abisiraheli batari hariya nabo ni imyaka myinshi, nabo bafite uburenganzira ku gihugu. Nge niko mbitekereza cyane. Harakoze mugabo, ni kuvuga ko kubera iki ubu ngubu no gushaka ukuntu bakwepa ibyaha, kuko genocide muri Gaza ni imvugo irimo gukoreshwa nayo bihugu byinshi, ntibakivuga ngo n'ubwicanyi, ntibakivuga ngo ni koloni, basigaye bavuga ngo ni genocide. Rero uretse ni wenda nitavuga genocide, ariko ibihugu byinshi cyane bivuga ko Israel irimo gukorera genocide Abarabu muri Gaza. Rero France ikuyemo akarenge kugira ngo ejo bundi batazavuga ngo yarabishigikiye, n'ibihugu by'i Burayi bitangiye gukwepa. Amerika biraza kugenda umubano w'Uburayi na Amerika. Ubwo nimba ari igihugu kidashobora gukwepa ni Amerika. Amerika niyo ntwaro ni byose ni Amerika, ntabwo ushaka gukwepa. Ahubwo Amerika yo ntabwo yakwepa kuko ifite inyungu cyane mu gukontorora buriya burasirazuba bwo hagati, yifashishije Israel ndetse n'ibindi bihugu nka za Arabie Saoudite, kuko urumva mu kugira imbaraga hariya egale kunetraliza nka za Iran, biriya bihugu bibangamiye Amerika. Rero yo byanga bikunde ziyopoza, kandi ubirebye neza ATM niba ibihugu by'i Burayi n'ibyopoza kuri Amerika, NATO nayo iraza gucikamo ibice, iraza gucikamo ibice bikomeye, kuko aba-Européens bamaze kubona yuko NATO nta kibungura ahubwo yungura Amerika, donc baruhira Amerika. Rero ushatse nta n'uwakwirengagiza yuko dushatse twabibona no muri iyo shusho yuko NATO cyangwa OTAN, Amerika nikomeza gutsimbarara, kwanga yuko habaho eta palestinien, ibihugu bya Europe nabyo binakomeye byo bigashyigikira kwibaho, NATO nayo iraza gucikamo ibice. NATO nicikamo ibice, ubwo umubano cyangwa se alliance hagati y'Uburayi na Amerika nawo uragenda urangira, uragenda uvaho. Nicyo bisobanuye. Niko mbibona. Nicyo bisobanuye. Rero nk'intambara muri Ukraine yateje ibibazo cyane muri NATO, aho aba-Européens bamaze kwiranda konte yuko na Etats-Unis niyo yungukiye muri iriya ntambara ya Ukraine. Bacuruje intwaro, bacuruje gaze yavaga mu Burusiya, irahagarara, ahubwo Amerika icuruza yayo mu Burayi, ndetse n'intwaro nyinshi cyane muri Ukraine. Mu yandi magambo, Etats-Unis yarungutse inshuro zirenze 2. Ibihugu by'Uburayi byo byarakontribuwaga kugira ngo Ukraine ibashe gusurvivinga. Rero ibi byose barabibonye, barangije kwiranda konte, niyo mpamvu ubona bagerageza gukontrekara aba-opoza muri Europe bamwe na bamwe, haba Marine Le Pen atowe muri France, ibintu byahinduka muri NATO ku buryo bufatika, ariko Etats-Unis iriyopoza kugira ngo bitaba. Nuko nguko bimeze. Urakoze cyane mugabo. Isi irimo kugenda ihinduka, alliance ziri kugenda zicika. Mbibutse ko uyu munsi gukomera k'Ubufaransa, gukomera k'Ububirigi, gukomera kw'igihugu cyari cyo cyose cy'Iburayi, si ubunini bwacyo, si imbaraga zindi byaterwaga niyo alliance, ubwo bufatanye bw'ibyo bihugu. Ni kuvuga ko baravugaga
politiki yacu ishigikire, natwe tuzashigikira iyawe. Nudushigikira muri Afrika ko dukomeza kuvanamo inyungu, nawe tuzashigikira NATO kugira ngo inyungu za muri Moyen-Orient zikomeze. None abo bantu bashigikiranaga bagateza ubwoba isi yose, batangiye gucika mu ibice, batangiye kuvuguruzanya. Ibyo ngibyo muri Afrika bisobanuye iki? Mwibuke ko u Rwanda nk'ibindi bihugu byose wasangaga bafite allié, soit abanyamerika cyangwa se ku ruhande. Ejo bundi aba Israeli bateye ibiti, bakoze ibitero muri Qatar, u Rwanda rurakondana Israel. Kandi Israel ni Amerika, Amerika ni NATO, NATO ni Burayi. U Rwanda rurakondana Israel. Kubera iki? Kubera ko ari etat souverain, kubera inyungu zabo bwite, kubera ko bafite imikoranire myiza na Qatar, kubera ko nta mpamvu babona yuko igihugu cyatera ibibombi ikindi ngo baceceke. Ibyo bintu byose ubitondekanyije mugabo, urabona biri bugire iyi ngaruka muri Afrika, cyane cyane mu karere kacu k'ibiyaga bigari, muri perspective y'ubwigenge, yo kwigenga, yo kugira ijambo. Unasoreze no ku mugabo wa Kigeli, kuko urabona uyu munsi iyo tuvuze aba Rwandophone cyangwa se abakinyamurenge phone barimo guharanira uburenganzira bwabo hariya, ariko amahanga akavuga, amahanga akabibroka, ibyo byose bigiye kugira impact mu karere kacu muri Afrika. Yes, nukuvuga ngo iyo perspective muri Afrika hari ibihugu bigisinziriye, bitari byamenya yuko isi yarangije guhinduka. Ariko si ugusinzira gusa, ahubwo nuko biyobowe n'abaperezida bashyizweho n'abari aba imperialiste cyangwa abakolonisateur. Kuko ngewe nawe tubizira n'abandi batwumva tubiziranyeho neza yuko ibihugu bya Afrika nyuma ya independence ntago byayobowe n'abaharaniye independence, ahubwo byayobowe n'ibikoresho by'abakoloni. Donc bagiye bafata abaharaniye independence barabica, bamaze kubica bafata independence bayihereza ibikoresho byabo, abari byo biproklama za independence. None ibyo bikoresho byabo bikomeza kujera ibihugu mu nyungu zabo bakoloni. Rero ibihugu bya Afrika byinshi byari bikiyobowe n'abo baperezida. Niyo mpamvu hagiye haboneka impinduramatwara zigenda zihindura, zikura abo baperezida ibyo bikoresho by'abakoloni, noneho zizana ubundi butegetsi bushya buhesha ishema Afrika. Urugero ni Tanzania, Uganda, u Rwanda. Abo bose uyu munsi abayobozi bategeka ibyo bihugu ni abayobozi bakuyeho babandi basizwe n'abakoloni. Izo ni impinduramatwara zatangiye kandi ziri ankuru, zigikomeje kuko ni urugendo. Iyo tuzamutse tukajya mu burengerazuba bwa Afrika, tukareba za Burkina Faso, biriya bitwita ngo ni coup d'etat. Mu by'ukuri tutanakwiriye kwita ko ari coup d'etat, ahubwo donc sinzi uko nabivuga. Donc bagiye ntabwo ari coup d'etat, ziriya ni revolution. Ziriya ni revolution bakoze kugira ngo ibihugu byabo byongere bisubirane ubuzima byari bikwiriye kugira. Rero ibihugu bya Afrika bigisinziriye, bakiri donc bagitegekwa n'abakoloni, ntabwo babona yuko isi yahindutse. Ariko abarangije gufunguka amaso, iyi niyo opportunity nziza yo kugira ngo biribere ibihugu byabo babibohore mu buryo bwuzuye bwa nyabwo, kugira ngo kuko isi yarahindutse. Donc umuntu ashobora kutaba umuhariye, kudafashwa na Belgique cyangwa na France, akagira
akagira partenariat n'Ubushinwa na Turkey kandi ibyo akeneye byose akabibona kandi igihugu cye kigatera imbere. Isi yarahindutse niko bimeze, bisigariye abo ba president bamwe bakibeshejweho n'imfashanyo zabari abanyaburayi zabari aba occidentaux, ariko abandi bo bafungutse amaso. Reka nsoreze kuri iri zina ryanjye, nitwa Mugabo wa Kigeli. Ntabwo utaza kubyumva muri cyangwa ibyo wihaye. Ni izina ryanjye, ni izina ryanjye. Ntabwo rifitanye isano n'ibi bintu turi kuvuga. Yego hari isano bifitanye, ariko nabimenye nyuma. Ngewe nakuze iryo zina ari ryo ni izina ryanjye. Muri Kongo aho twari duturanye n'impunzi y'umusenkantinefu wahunze ava mu Rwanda muri 1959. Noneho ngo mvuka mfite ibiro bike ndi muto, nawe uwo mugabo nawe nyine ngo yari muto cyane. Barangije yitwaga Mugabo wa Kigeli. Barangije aravuga ngo uyu ni Mugabo wa Kigeli. Nuko nguko nta izina ryanjye ryaturutse, ariko ntago narinzi impamvu amateka y'iryo zina rya Mugabo wa Kigeli. Ndabihuza na revolution. Nukuvuga ngo Kigeli, urabizi ko Kigeli mu Rwanda, mwami Kigeli ari donc ingoma y'ubwami mbere yo kukurwaho n'abakoloni, nibo bari bahanganye n'abakoloni bashaka independence. Rero bahunze bakiyumvamo ubwami, bakiyumvamo abantu babafashaga kugira ngo igihugu kibohore ubukoloni. Nibwo umugabo rero yitwaga ngo ni Umugabo wa Kigeli. Donc ni umuhamya cyangwa umupro Kigeli. Nabimenye vuba turi hano kuri Space, nibwo babinsobanuriye. Umunyarwanda uzayo mateka abona kumbwira atari ko iryo zina ryawe uzi icyo risobanura. Sinari mbizi. Ngayo nguko narushijeho kurikunda kuko ni izina rya revolution. N'umutemwe, umupro Kigeli, bana ntabwo ari byarindi byateye by'ubutinganyi. Nibaza se mu Kigeli yagiraga umugabo se, kandi nawe ari umugabo. Ese n'umugabo n'umuhamenya. Kandi Kigeli yari mu panafricaniste, yashakaga ubwigenge. Ubwo niho bihuriye n'isije. Bobe, uraho neza? Bobe, uri kunyumva? Bobe ntabwo ari kutwumva. Turimo kuvuga kuri cyemezo cy'Ubufaransa muri Loni kwizihiza umwaka wa 80 uwo muryango Loni umaze. Ubufaransa, perezida wabo Emmanuel Macron arahaguruka aravuga ngo igihugu cyacu kiremeye mu buryo buri official ko Palestine ari igihugu. Ngo ntabwo tubyemeye ari ukugira ngo tunezeze bamwe cyangwa turakaza abandi, ahubwo tubyemeye kubera ko igihe kigeze, kandi kubera ko tugomba kubahiriza ikintu cyose gishobora kuzana amahoro muri Moyen-Orient. Uwo ni Emmanuel Macron, allié w'abanyamerika, allié w'abanya-Israelien, allié wa NATO. Aravuga ya magambo muri 2025. Umuntu aribaza se, ari ukuntu abapolitisi bakora ibintu ukagira ngo barabonekewe, ukagira ngo umwuka uri aravuze. Ukibaza se, ntabwo babirebaga kuva kera? Uyu munsi nibwo amenye ko bikenewe. Umugabo wa Kigeli aradusobanuriye, aravuga ngo ibintu byakomeye. Abantu barimo gupfa muri Gaza benshi. Abantu batangiye kuvuga ko ari genocide. Ibihugu byinshi hari manifestation nyinshi zirimo gukorerwa kuri isi hirya no hino. Burayi baravuga ngo reka twivaniremo akarenge, batazavuga ngo ni twebwe. Ariko si n'ibyo gusa, hari na pression diplomatique zikomeye cyane ku isi. Harimo n'inyungu. Ibihugu by'i Burayi byo birareba gushigikira Israel cyangwa se
by extension gushigikira icyifuzo cya Amerika bitumariye iki gutakaza isi yose? Bitumariye iki gutakaza Aziya? Harimo inyungu. Ariko si nizo gusa. Kuva Trump aba perezida yagiye agaragaza agasuzuguro kenshi cyane kuba perezida b'i Burayi. Yagiye afata ibyemezo bye bwite kubyerekeye Ukraine, kubyerekeye kurangiza intambara hariya. Yagiye asuzugura cyane abaperezida b'i Burayi. Ntabwo baravuga se ko alliance bisobanuye ushigikiye ibyanjye nange ushigikiye ibyawe. None se ko uyu nguyu yadusuzugura kandi nta n'indi nyungu dufite uretse kumushyigikira kuko natwe yadushigikira? None turi mu biki? Ibi nibyo umuntu ashobora kureba akavuga ngo France irabeshya, ivuga ngo igihe kirageze. Oya, ahubwo ni deception, ni vengeance, ni inyungu, ni calcul zatumye bakora ibi bintu. Ariko ingaruka baraza kuzirengera kuko Amerika ntabwo ibyishimiye, Israel ntabwo ibyishimiye, umuryango wa gisirikare ukomeye cyane ku isi OTAN, NATO, biraza kugira ingaruka, biraza gucikagurika. Ryajwe rimwe ryavugwaga isi yose igatitira, bigiye kurangira. Nijyo umugabo yavuga ngo ibintu ntabwo bikiri bya bindi, abiyubatse bonyine barimo kwisenya. Abashakashatsi bavuga ko wa muryango bita BRICS, ibindi bihugu bishyashya bitarajyamo, wonyine ngo ufite abaturage 40%. Bya bihugu byinshi birimo kujyamo bitarajyamo 40%. BRICS noneho wivuga ngo kubera ko bafite 40, ubwo ni kuvuga ko aba-Occident bafite 60. Oya, ntabwo bafite 60. Iyo 60 bayisaranganye n'ibihugu biri souverain, biri autonome, biri independent, biki. Ni kuvuga ko BRICS irakomeye cyane. India na China bonyine bafite abaturage bashobora kuba abaturage isi yose bavuga ko ari miliyari 7. Ariko India na China yonyine yihariye miliyari 2.5 miliyoni 500. India na China yonyine. Shiraho Burusiya, shiraho Brazil, shiraho Afrika y'Epfo, shiraho Ethiopia yasabye, shiraho bya bihugu byose bya Qatar, by'ubuhara byose. Abafaransa bavuga ngo hambo turi mu biki? Uzi ko turi mu mandazi wa mugani. Abafaransa barimo kureba inyungu, strategie, géopolitique, ekonomi y'isi, uko habintu bigenda. Akavuga ngo ya nitutakanura, nitutagira ubwenge, tuzisanga twaraguye. Ubwo France ejo n'ejobundi ni muzika ngiye kubona France igiye muri BRICS. Baranadini bagira, nta dini bagira. Ariko icyo bisobanuye noneho ni ikihe? Abanyafrika munezerwe, kuko abisha Afrika yo barimo gusenyuka, yo barimo gusubiranamo, Afrika inebwe izamuka. Abantu bajyaga inama mu ibanga bakavuga ijambo ry'imwe, isi yose ikabirategetswe, barimo kwisubiramo, barimo kusubiranamo. Afrika irimo kugenda izamuka, Afrika iri kugenda izamuka. Ibi bintu ni ikintu gikomeye mw'abantu mwe, gikomeye cyane. Naho uzimvuga mu kanya, iyo uvuze Israel ubuvuze administration iyobora Amerika. Ni ikintu kimwe perezida wa Amerika kugira ngo avuge ibyo azakorera Amerika, abanza kuvuga ibyo azakorera Israel, abanza kuvuga position ye kuri Israel. Yavuze ngo azashigikira Israel, abantu bose bashigikira amatora, babanyemari bose ba finance bahita baseka. Iyo ni perezida mwiza, dushaka kumutora. Wabikunda utabikunda ugomba gushigikira Israel, kuko Israel, abanya-Israel b'abanyamerika nibo bafite ubutunzi bwa Amerika mu maboko, nibo banyemari bakomeye cyane. Rero France ibimbura ibindi bihugu byose by'Uburayi bashigikiye umwanzi wa Israel ari we Palestine, ngo
Palestine b'igihugu. Ubundi iyo uvuze ngo je reconnais d'une manière officielle que Palestine ni État indépendant, ça implique beaucoup de choses. Ntabwo ari amagambo. Ça implique que ibintu byose Israel ikora hari igomba kubiryozwa. Ibintu ni kuvuga ko État souverain izagivuga Nations Unies igafata note kandi ka reacting according. Niki bisobanura? Bya bintu byose mujya mubona Amerika ifata aha igafata aha igafata aha igafata aha igafata, c'est fini la récréation. Mu yandi magambo, Israel niyo France ikubise igipfunsi mu maso. France ikubise igipfunsi mu maso Israel. Europe ikubise igipfunsi mu maso Israel. Ese Amerika iraza guceceka? Amerika mumenye ko Amerika ni Israel. Amerika ni Israel. Politiquement parlant, économiquement parlant, puissance. Israel niyo Amerika. Umuntu aranyandikira hano ngo kunanigwa ni Kirundi. Kunanirwa muri politike yabo cyangwa economiquement ni bikuraho influence y'igihugu kiyoboye Europe. N'ikimenyimenyi urabona kuvaho bavugiye ko hagiye kwemeza Palestine, ibihugu byakurikiye n'ibindi bikiriho. Soon Allemagne nayo irakomeza. Niko bimeze ibihugu byinshi by'Iburayi barimo gukora ibyo France ikoze. Ni rupture hagati ya Europe na Israel. Kandi ibintu nge narabibonaga kuva kera. Narabibonaga mu magambo, muri za speech, ukabona ko bashigikira Israel kubera ko Amerika ishigikira Israel. Ariko ntago byababagamo. None Trump akimara gusuzugura aba president b'Iburayi, none bo cya kibyimba kiraturika. Nkunda ubusesenguzi, nkunda kumenya amakuru, nkunda kumenya ibitekerezo by'abandi, ariko ibyo byose ntabwo bishobora kumvana ku buhanuzi. Ubuhanuzi ntabwo ari amakuru y'amaradiyo na televiziyo. Ubuhanuzi ni amakuru avuye mu ijuru. Ubuhanuzi nta busesenguzi bubamo, ni ainsi dit le Seigneur. Ntabwo wasana interpretation yawe n'ubusesenguzi bwa mu buhanuzi. Uko buvugwa niko bwo ni nyirabo, ni Imana n'ijuru. Profesi iravuga iki? Profesi iravuga yuko Israel iza kubita abanzi be bose, izabakubita bose. Hashize imyaka irenga 70, kuva muri 48 Israel ikubita abanzi be bose, ibacecekesha bose ku murongo, igihangange Israel nkuko byavuzwe n'Imana. Ariko ngo mu iherezo ry'ibihe ibihugu byose bizava kuri Israel. Ibihugu byose bizava kuri Israel. Icyo gihe nibwo umwami wa Nord, arya Nord mu Kinyarwanda ni Nord ni kaskazini, mashariki, kusini Afrika. Nord mu Kinyarwanda kasikazi cyangwa amajyaruguru. Ngo umwami wa Nord nibwo azahaguruka. Umwami wa Nord, yo tuvuga Nord tujya tuvuga Russia azahaguruka. Ibihugu byose bizareka Israel. Na Amerika ngi mubona izayivaho, kuko Uburayi buvuyeho. Uburayi nibuvaho, ubwo isi yose ubundi yari yaravuye kuri Israel. Isi yose uretse Uburayi na Amerika, isi yose. Ubu none Uburayi nabwo buvuyeho. Ubwo Amerika izakomeza gukanyakanya. Kandi iyo tuvuga Amerika ntabwo tuba tuvuga les Américains, ntabwo tuvuga aba peuple américain, tuba tuvuga bari bamanya, bari riche. Nibo bategeka ubukungu bwa Amerika, nibo bari kuri Israel. Ntabwo ari abanyamerika bose. Nabo bazatakaza inyungu nyinshi, bavuga ngo nabo bayiveho. Niba mara kuyivaho Israel igume yonyine, ibihe by'ibihe bizaba biri kugenda ku musozo. Mugabo ndabona ufunguye mic yawe, wagira icyo uvuga nimba gifite. Sorry.
ntago nabishakaga sorry, ariko sinzi abantu impamvu batari kuza ngo tuganire. Wari ukomoje ku buhanuzi. Isiraheli ni igihugu gikomeye mu buryo Imana yagikoresheje igihe kinini cyane kugira ngo igaragaze gukomera kwayo, ndetse nta nubwo yigeze ibabarira Isiraheli mu mafuti yayo, kuko yari yarayisezeranije yuko igihe izagoma ikagomera Imana yuko izayiteza abanzi babo. Rero n'uyu munsi ubuhanuzi bushobora kuba bugiye gusohora nk'uko Imana yari isanzwe bikora. Isiraheli ibintu ikora, hari abantu usanga bashyigikira Isiraheli kubera amarangamutima mu myizerere, sirta abakristu bashaka kugaragaza yuko Isiraheli ari igihugu cy'Imana, kuko n'abarabaka donc Kristu akomoka muri Isiraheli, amarangamutima akabaganza, bakaba banashyigikira ibi bikora. Ariko mu by'ukuri Abapalestiniya nabo ni ibiremwa by'Imana, kandi Imana ntago itonesha nubwo yari yarabatoranyije. Mugabo hagati ya Palestina na Israel ushigikiriye? Njye ntago nshyigikira Isiraheli, ntago nshyigikira. Kubera iki? Ndetse na Palestine sinyishyigikira, kuko bari abateroriste baba Islamiste, ibintu bakora nabo ntago ari byiza. Njyewe ndi netre kwa muri iriya case, gusa ndeba barengana nkavuga yuko batari bakwiriye kurengana. Uvuma Isiraheli bizamugendekera gute? Kuvuma, hari abantu bajya b'interprete ijambo ry'Imana uko ritari. Kuvuma Isiraheli ntabwo bisobanuye kuyishyigikira mu mafuti. Uvuma Isiraheli bizamugendera gute? Uhesha Isiraheli umugisha bizamugendekera gute? Uraza kudenterprete? Nje ntago iryo jambo naryenterpreta nk'uko ryanditswe mu buryo buri literaire, ahubwo nshobora kuryenterpreta mu buryo buvuga ngo umubyeyi akuvumye nta cyaha ufite, umuvumo ntacyo gutwara. Ariko ubaye ufite icyaha, ufite amakosa ku mubyeyi akakuvuma, umuvumo kugendaho. Rero hari abantu bakoresha amagambo yo muri Ancien Testament bakayakoresha nk'ihame, ugasanga mu by'ukuri atari byo. Ntabwo Imana yaremye isi n'ijuru, ikarema abatuye isi bose, ndetse twese tukaba tuzi yuko Imana idukunda kimwe. Ntabwo wavuga ngo Isiraheli ngo urayihesha umugisha mu byikora. Kandi sinkondana Isiraheli yonyine, ndakondana na bariya ba Islamiste bose, kuko ibyo bakora byose ntabwo ari byiza. Gufata amabombe bakayalarga bakayatera mu migi ya Isiraheli, abantu bateranye bari mu minsi mikuru, ntabwo bagamije ibyiza, bagamije kurimbura. Isiraheli nayo ikongera igakora nk'ibyo. Tubona inyubako ko n'inyubako zarahindutse umucucu, abana bapfa, abagore bagapfa, ntabwo wabishyigikira ngo kuko njye ndi umukristo, ariko ntabwo ndi umupro Isiraheli. No. Nuko ngo iyo niyo position yanjye. Position yawe ni ya mugabo wa Kigeli. Njye ntabwo ndi umunya Isiraheli, ntabwo ndi umujife, ariko nshigikira Isiraheli kubera ko Bible ni kwintegeka. Hari ibintu byinshi Bible integeka bigoye, ariko nkashimiriza nkabikora. Bible irambwira ngo ukunda umwanzi wawe. Ibintu bikomeye, ariko nkashimiriza nkavuga ngo Mana, ndabona urukundo utangiye kugenda we, ruzane mukunde, nkunda umwanzi wanjye. Mbese ibintu binkomereye, ariko Bible irabintegeka, ngomba kubikora. Njyewe sengera akarere k'ibiyaga bigari, sengera abayobozi badutegeka, sengera umuryango wanjye, sengera na Isiraheli. Ndayikunda, nyihesha umugisha. Ibindi mu Giswahili bavuga ngo
kisasi ni chake Bwana atalipa. La vengeance appartient à l'Éternel. Ibyo Israeli ikora, wenda ikarasa hakicwa impinja wenda nk'urugero cyangwa abasaza, ibyo singe jiji ni Imana yashinzwe kuyihesha umugisha, shinzwe kuyisengera, kubera ko nishanga y'umukozi w'Imana Abraham. Ariko ntabwo ndi juife, ntabwo ndi Israelite nk'uko nshuti yanjye turaje atwigisha, kandi Israeli nawe mwihanganishije. Turimo kuvuga kuri France yemeye ku mugaragaro ko Palestine ibaye igihugu, ko igomba kuba igihugu. Hano hari ibintu bibiri mumenya hano. Israel ntabwo ishaka ko iba iyo Israel, ishaka no kugira kapitali Jerusalem, irashaka ko aba ariyo iba reconnue. Iyo ni position ya Israel. Ariko Palestine nayo igashaka ko iba igihugu Israel ikavaho. Bo Palestine igira position ebyiri, imwe yo kubeshya, indi ubibonye muri mu mitima yabo bumva ko Israel yavaho. Iran n'ibiki byose byo inshuti zabo ko kuva kuri karita. Ariko ubundi aba Palestiniens modérés bo bavuga ko tubeho nabo babeho, agahugu kabo gatoya baduha amahoro ibintu. Ariko position y'aba Palestiniens bari radiko bumva ko Israel yavaho, Israel nayo kumva ko Palestine yavaho. Rero yuje ukavuga ngo twemeye ko Palestine ibe igihugu, uba urwanya Israel. Nibyo France yakoze. France yateye intambwe mu kwiopoza kuri Israel, mu gushigikira abanzi ba Israel. Ibivugira kuri tribune ya ONU, dushigikiye mu buryo buri officiel, mu buryo buri symbolique, ariko buri très fort, dushigikiye État palestinien. Dushaka kunezeza abantu, dushaka kubabaza abantu, tubonye ko ariyo solution yonyine yazana amahoro, kandi igihe kirageze. Ubu ni France, grande puissance, pays européen. Macron Emmanuel, kandi nawe yitwa Emmanuel. Emmanuel bisobanuye Imana iri kumwe natwe. Ni umukristo ushigikira abamusulman. Ibihugu byinshi by'Iburayi, harimo Ubwongereza, byinshi cyane, byinshi ntabwo birabikora, ariko biragaragara ko ari ubikore, kubera ko muri Union Européenne biragaragara ko ari ubikore, bari bujye mu mujyo wa France. Amerika irabibona gute? Israel irayibona gute? Umwanzi ntakiri Irani gusa, ntabwo ari umwanzi gusa, ahubwo umwanzi ari Burayi, umwanzi wa Israel. Umwanzi ntabwo ari Russia cyangwa se n'Uburayi buriyongereye. Babikoreye iki? Kuki batabikoze kera? Kuki babikoze ubu ngubu? Kuki babikoze muri administration ya Trump? Kuki batabikoze mu gihe cya Biden? Kuki batabikoze mu gihe cya Obama? Kuki babikoze mu gihe cya Donald Trump? Ese nuko Donald Trump yasuzuguye Iburayi? Ese nuko adashigikiye ko inambara hariya yo gukubita Rusi, bayikubite Iburayi butsinde bunezerwe? Ese ni kubera ibyemezo bya Trump? Ese ni kubera kuba Trump wenyine ari president, we kuba Trump ari president bitigeze bishimisha Iburayi? Ese ni commencement de l'introduction de la fin de l'hégémonie occidentale? Est-ce que c'est ça?
commencement de l'introduction de la fin de l'hégémonie occidentale. NATO iraguye, OTAN iraguye. Izabaho ze gute? Izabaho kubera iki? Izabaho iki gute? Ni gute twakumvikana? Ni gute twaba hamwe tutumvikana? Kandi utangiye gukora ku nyungu zanjye zikomeye. Abanyamerika ndavuga abanyamerika bo babakire bafite ubukungu bwa Amerika mu maboko. N'abayuda, n'abajuife. Ntushobora kuba perezida wa Etazini udashigikiye Israel. Obama yaravuze ngo nzashigikira Israel. Biden yaravuze ngo nzashigikira Israel. Trump yaravuze ngo nzashigikira Israel. George Bush yaravuze nzashigikira Israel. Iyo niyo condition ya mbere kugira ngo uyobore Etazini. Ugomba gushigikira Israel mu mafuti yayo, mu ntambara zayo, mu bijyo ishaka byose ugomba gushigikira Israel. Ni allié inconditionnel. None Burayi bumukozeho, France imukozeho, ibihugu by'Iburayi bimukozeho. Bisobanuye iki? Isi irarangiye se? Yesu aragarutse se? Israel igiye kuvanwa kuri karite se? Amerika izabyihanganira se? Iyi ntambara ya gatatu y'isi iratangiye se? Iyi ntambara ya gatatu y'isi izatangira ku marembo ya Israel. Ibi mu byandiki, ibi c'est une prophétie. Troisième guerre mondiale izatangira ku marembo ya Israel. Ku nkiki za Israel niyo izatangira. Ntabwo ndi kubatera ubwoba. Ab'Imana izabarinda, ab'Imana izabajyana muri enlèvement, nta kintu bazaba. Imana izabarinda, Imana izabayo kandi izabarinda. Ntimugire ubwoba. Ariko niko bizamera. Isi yose izava kuri Israel. Vatican izava kuri Israel. Amerika nayo. Ese Amerika iri kuri Israel kubera iki? Iki kintu mujye mukibaza. Kubera iki Amerika ishiga Israel? Abajuife b'Abanyamerika bakize nta nubwo ari 0.5% Abanyamerika. Ni bake cyane, ni handful of people. Ni bake cyane. Ni kuvuga ko kubera inyungu, kubera uko bafitiye Amerika, kubera amafaranga yabo, niyo mpamvu Amerika ishigikira Israel. Ntabwo ari urukundo, ntabwo ari imbabazi, ni inyungu. Ni inyungu. Ni kuvuga ko Israel yihagazeho kubera ko ifite abana bayo bagize ibyo bageraho mu buzima, mu mafaranga babigeraho, hanyuma bakabubahira icyo. Ntabwo ari urukundo, ntibaza babeshya. Nushaka abantu bagukunda, uzakore cyane ugire amafaranga. Uzakore cyane ugire konti byibushye, ugire amafaranga, ujye utanga imisanzu, abantu bazagukunda. Iyi si niko iteye bavandimwe. Ntabwo bagukundira ukuri kwawe, ntabwo bagukundira kuri umutagatifu, ntabwo bagukunda kubera kuri nyangamugayo, bagukundira inyungu, amafaranga utanga. Niyo mpamvu bakunda Israel. Inyungu. La raison de plus fort est toujours la meilleure. Yego. Umugabo wa Kigeli bakoze cyane. Umugabo wa Kigeli, ubusobanuro bw'umugabo wa Kigeli uzi gace, ntabwo uzi byose. Ni byinshi cyane nabimenyeje ubundi. Ibyo tuzabivugaho ubutaha. Rero Israel bayikundira inyungu, nta kindi. Reka mbaho urugero rukomeye. Buryo u Rwanda ni inshuti ya Israel cyane ariko Prime Minister wa Israel abivuze ufatanye mu nzego nyinshi cyane. U Rwanda na Israel ni inshuti zikomeye cyane. Muri za 1995 nimba ntibeshye habayeho inama, habayeho amatora yo gutora nimba Israel igomba kuba igihugu cyangwa ntigomba kuba igihugu. Habuze ijwi rimwe ngo Israel itsindwe ye kuba igihugu. Ijwi ry'u Rwanda ririyongera, Israel yitaba igihugu. Byahise bituma baba inshuti cyane. Ubishake mu mateka, muraza kubibona.
95 comme ça 95 biranyibyo babi inshuti Israel n'u Rwanda ni inshuti bafite ubufatanye mu bice byinshi ubuhinzi education byinshi ubukerarugendo byinshi cyane ariko ejo bundi Israel itera ibisasu muri Qatar u Rwanda ruravuga ngo ya ntabwo twemeranya nawe nubwo turi inshuti nubwo twatoye ngo b'igihugu nubwo dukundana ariko ntabwo twemeranya nawe u Rwanda rurakondana ibyo bitero byo muri Qatar barabikondana no ese ntabwo mubona ko ibintu biri guhinduka ku isi isi iri mu bise byo kuramukwa ibintu biri guhinduka ku isi ntabwo ari bya bindi muzi bya kera isi igiye kubyara umuhungu ubu ngubu ntabwo ari umuhungu gusa igiye kubyara umuhungu n'umukobwa isi iri mu bise byo kubyara impanga abahungu n'abakobwa byabihe birarangiye hegemoni irarangiye gutegeka birarangiye agatsiko kabamwe birarangiye no kwimenya nibyo bigiye kuba kandi iyo bibaye kwimenya iyo bibaye bibanjirije akavuyo kuko discipline nubwo habaho discipline negative discipline na positive discipline ariko discipline iba iyo abantu bari hamwe organisation bakiorganize ariko iyo umwe avuga nundi akavuga raison de plus fort undi akavuga ni kavuyo ni désorganisation ni confusion ni phase isiye kujyamo iyi niyo phase isiye kujyamo isi harabaza biyungukiramo hari n'abazabihomberamo Afrika izabyungukiramo kuko Afrika iri organisation mondiale yandi bitaga world order yatumaga Afrika ibabara kwa kumvikana kwa hegemoni kwa kumvikana ku nyungu inyungu zawe nzazubahiriza nawe uzubahiriza ibyo byabangamiraga Afrika muri yo ka Afrika igiye kungukira muri ikavuye muri ka Uburayi bugiye kuumia Uburayi buzaumia cyane kuko Uburayi n'abakene cyane nta muntu uzongera kububa ko batagifite yangwe bavomaga ikabahagarikira Uburayi bugiye kuumia cyane kandi buri bumaze kuumia abantu babi Uburayi bajya bavuga ngo crise Uburayi bwatangiye kuumia kuko nibakiba nka kera nibagitegeka bya bindi bumvaga France Afrique bya François Mitterrand nibikibaho ibihugu bisigaye by'iprendre en charge bitangiye kuba none abo Uburayi baravuga inyungu zacu tuzazihebe pe kubera Israel oya no yungu Trump yungu ukura tugaraguza gatwe oya babivuyemo kubera inyungu nyinshi kugira ngo genocide muri Gaza itazababarwaho kubera ko Trump arimo kubagaraguza gati kubera ko isi yose ari pression ikomeye kubera kutakaza inshuti nyinshi Uburayi bufite inyungu nyinshi ni calcul inyungu ni nyinshi ariko ingaruka y'idecision nayo igiye kuzaba simusiga nayo bayitegereze nayo igiye kuba simusiga cyambere ni bazakora icyo pacte ya influence bagiye gutakaza influence reka mbahe influence gato Uburayi bwamaze gutakaza mwese hano muri mu karere k'ibiyaga bigari ntabwo mujye mubona ko Uburayi bwatakaje influence muri Congo ntabwo muri kubibona Congo y'Ababiligi Congo y'Abafaransa ntabwo mubona ko batakaje influence ibiganiro bisigaye bibera Doha ibiganiro bisigaye bibera Washington mbere yaho byaberaga Arusha Addis Abeba
Nairobi, Angola, hari umuzungu w'umunyaburayi mubibonamo. Biriya bituma bahekenya amenyo kandi ni Amerika. Trump ubigizayo bahekenya amenyo. Ubu birigi basigaye bakinira politiki nyuma y'urugi. Barahekenya amenyo. Baravuga ngo none se iyi alliance yacu na Amerika itumara iki? Badusuzugura gutya. Reka tubivemo. Ariko mu kubivamo ni ikindi. Ingaruka bagiye gusimbisa nayo ni yindi. Tugiye kujya muri ere ya désorganisation ya New World Order. Niyo tugiye kujyamo. Ubuhanuzi nabwo burimo. Inyungu za Afrika nazo zirimo. Inyungu z'Uburusiya nazo zirimo. Ni kuvuga ko nubwo batari kubigaragaza, Trump bisa nkaho atashigikiye Ukraine. Bisa nkaho Trump ashigikiye Vladimir. Kandi Burayi bwose bashigikiraga Burayi nyine, Burayi, Ukraine, Burayi bashigikiraga ko Uburusiya bukubitwa. Ibyo bintu Trump yaje arabihindura. Ibyo byatumye Burayi bahakenya amenyo. Ntabwo byabashimishije. Abanyaburayi bagira calcul. Okay, turi muri NATO, turi kumwe, turi alliance, ariko mukadusuzuguza Vladimir, mukatwirukana muri Congo. Okay, natwe tuzahano tubafatira. Palestine turayemeye ibaye igihugu. Maze ndebe Palestine ibaye igihugu. Ske tuzajya tubashigikira, dutukwe ku bwanyu, isi yose dutuke, namwe nimwubahe ibyacu, Iburayi bwacu. Kuko aba-Européens bavuga ko Vladimir afashe Ukraine, Iburayi buzahita bugwa. Bizaba birangiye. Trump araza tangiye gushigikira Vladimir Putin. Abanyaburayi ntabwo babyishimiye. Ni hari impamvu nyinshi ziri muri iyi dosiye, nyinshi bigaragaza ko abantu bategeka isi bategeka bashingiye ku nyungu zabo gusa. Gusa biduhaye isomo ki? Aho gutumiza imigati y'Iburayi, tutangire kwiga kurya ibijumba n'imyumbati y'iwacu. Aho kuvana esanse hari mu bigo by'Abarabu, tutangire kwiga gucukura gazi. Aho gukomeza kugura imodoka, tutangire kwiga gukora za cukudu za shareti za kera. Aho gutumiza imiti Burayi, duhamagare abagorozi batwigishe ya miti iva mu bimera. Abagorozi ejo bundi nize ko karoti ebyiri buri munsi muzabigerageze murebe. Karoti gusa